Meta kont żgħir, naħseb kelli 9, anzi tista' tella meta Malta labu kontra l-Italja f'Taqali u tilfu 2-1. Naħseb Abigail li illum iddeċidiet tibgħat il-Waze għalhemm u toqgħod tikkatja hi. Tiftakar inti Malta kont le meta Malta labu mal-Italja. It was niftakar l-unika, niftakar ground sħiħ sejjer Sakki di merda, għax dak iż-żmien Sakki kien il-coach tat-Taljani. U ommi tajjat l-iktar fost kull partitarju Malti hardcore ta' South End core ma sibx kien jiżessu dak iż-żmien. Kienet ommi li solt kieku għad xi ħaġa bħal dik ġod-dar tatni d-daqqa taħħarta bil-kontra, bro, tafni daw li tu il-kek bit-xurketta żwieġ li dak iż-żmien kienu kollu fossa kbira konti kull ġod snierek. Ommi hekk kienet, imma dakinhar u naħseb hawnhekk ukoll nistgħu xi korrelazzjoni fuq li semmejt lil bira ta' collective effervescence, dakinhar ommi tilfita ġifieri u tajja Sakki di merda. Ma tagħmilx dal-wiċċ ommi m'għandix daqna. Dak il-kunċett li semmejt. Basikament qed nitkellmu li kif meta inti tkun parti minn xi ħaġa kbar, normalment tagħmel affarijiet tagħmel affarijiet li mhux normalment tagħmel. U l-każ tommak huwa strong case in point. U l-istess Spiċċat parti mill-istudju tagħna ġifieri ħadd toqtolni bro. Ġifieri u din narawha fil-kulturi sportivi, fil-football firms pereżempju, football hooligan firms, right, il-nies li jkollhom 9-to-5 jobs ġaddu ħajjithom normali, but qed nitkellem fuq il-firms Ingliżi għax hemm differenza bejn. Spjegana għax huma firms għax jiena nifmek għax jiena kulturat għal darb'oħra. Però forsi hawn ħadd ieħor li forsi qed jipprovi l-livell tiegħi jekk tista'. Firms huma jgħidulhom firms huma gruppi ta' hooligans li jkunu jisapportjaw clubs partikolari fl-Ingilterra u jew fil-Gran Brittanja. Fl-Ewropa mbagħad kontinentali għandna l-fenomenu tal-ultra li huwa naqra differenti mill-hooligan. Il-hooligan normalment ikunu libsin stil tal-biss, ġvem dimensjoni subkulturali fihom, ishom jilbsu issa kif represent. Ġifieri dak hija bil-ħud hekk ma jkunux shelters jgħidulhom pereżempju il-ferm tal-Liverpool ma jkollix ma jibsux il-flok tal-Liverpool, jew tal-Arsenal, jew tal-Tottenham, etc. U ġejx ħajja normali, ġifieri, imma mbagħad fil-weekend jiddeċiedu l-mod kif jieħdu gost huwa b'dal imġiba violenti fejn jiltaqgħu skontru ma' ħadd ieħor ferms oħrajn, imma l-vjolenza tkun kontrollata u dik id-differenza mill-ultras. L-ultras differenti, l-vjolenza ma tantx kontrollata. Allora, per esempio, l-iskontru jkun organizzat. Jien il-leader tagħna, il-leader per eżempju, lek ħaniltaqgħu. It-tali post fejn il-fabrika u ħanitqatlu. Per eżempju, żewġ firms kbar l-Ingilterra. Millwall. Tara kemm naf bon. Millwall u l-oħra. West Ham, per eżempju, l-ICF. Il-Green Street Hooligans ma kienu ġew. West Ham u Millwall, fil-verità dak. U bagħad illum hemm b'saħħithom ħafna minn Tottenham li għandhom firm vera tajba fis-sens. Effiċjenti. Effiċjenti, imma jien jaffaxxinani das-suġġett anke soċjoloġikalment. Football Factory rajt unti? Ija, kollha għandi kollha. Green State Hooligans. Xem iktar jien dawk it-tnej rajt. U Rise of the Foot Soldier. Dak vera tajjeb. Dak vera tajjeb. Dak imbagħad hemm ir-rabta mal-kriminalità. U naħseb l-Ultras mill-ftit li naf dwarhom. Hemm film vera tajjeb Taljan fuq l-Ultras tan-Napoli rajtu milu. Lejna fuq l-Ultras ta' għamel ħabta Danny Dyer. Taf minnu Danny Dyer. U Danny Dyer kien jagħmel dessir ta' dokumentari. Danny Dyer jieħu sem f'dak Football Factory. Football Factory u għandu films oħrajn biħu l-Coke Tenerife u hekk. Għandu film famuż. Trainspotting minn għalija. Le, Ewan McGregor probably. Ejwa, Ewan McGregor, tenħawdu. Le, Danny Dyer, mux xie għattur ta' xie kalibru partikolari. Le, xdiċajta spiex ta' madnix najdu ma jena u hija meta xaħat jibda jelaba tal-kul biex jena u hija nifmu namlu Danny Dyer. Dak, Football Factory interessanti li l-extras li użaw ma' hooligans propja. Hemm dik il-ġlieda kbira. Murġibek ebon set tiddereġi 50 hooligan. Le ma. U titiżommhom il-punt ġonnu li anke hemmhekk għandhom ċertu
Reverenza għall-ordni, xorta waħda. Eżatt, u għandhom ċertu regoli. Jiġri inti għalik xi ħaġa tħares minn barra u tidher kajotika, xorta hemm ċertu regoli. Control distraction. L-istess bħal m'għandek ir-regoli fil-moshpit pereżempju. Il-moshpit huwa l-mod. Ma konx naf. Ta' kif normalment jirreaġixxu l-metalheads waqt konċert. Issa mbagħad għandek varjazzjonijiet ukoll. ċfi jaf ikollok the traditional headbanging fej ċalaq rasek u xarek. Jekk ma jkollok xarek twil ċalaq rasek. U mbagħad f'ċertu xeni forse iktar movimentati, ġifri xeni s-scenes at night. Għandek il-moshing li ħareġ propjament ġim il-punk. U l-moshing huwa? Tidħol ġo xulxin, tidher violenti ħafna, ma anke hemmhekk hemm ir-regoli, pereżempju ma tistax inti tmur fuq bdedew u tiddaqa' ta' ponġo wiċċu, fimt? Għax ix-xena stess ħatobsqok il-barra. Jew anke l-mod. Hemm mosh pits fejn huma jien naħseb ġieli rajt mosh pits ta' daw il-punks skinheads. Dak surfing. Dak surfing, dak namluħa ħna wkoll. U daw kollha standing, intom tagħmlu standing? Le, ma nagħmlu standing. Għandna l-megna għajjen mela. Titla inti taqbes għal fuq il-crowd, u mbagħad il-crowd stage diving. Le, wara l-qabża le, let's a process. U dawk ħarġu sofistikati ta' mhux mal-ewwel. There's gradation. Għaddajt tajtuhom. Mbagħad jaqbduk, l-udjenza jaqbduk u jolluk minn saqajk u tkompli l-kunċert ir-repja bil-wifqa fuq idej l-udjenza. Ma tagħmluhiex, bro. Darba provajta u tlet fajlit ta' 16 tella l-Stormtroopers of Death. U tara l-Billy Milano jagħmel slam dive minn fuq xi dafjaħ persuna. Ġenerat efnaqa kompetizzjoni dell-ostra konverzazzjoni. Ma stennex li ħamlu. I didn't expect this kind of conflict. Wall of Death. ċarament, I mean Call of Death, ma nafx kemm għal pacifisti. Wall of Death? Isbaħwol. Imma esperienza sabiħa, ta' ġifiri, collective effervescence. What? Wow. All right. It does look like a lot of fun insofar that no one dies. It is. No, nobody dies. I mean, forsi tikser naqra jdejk u hekk imma affarijiet żgħar. Imma mbagħad tara xi storja għandek, biex meta jsaqsuk għalfejn għandek idek miksura. Le, fil-fatt huma battle scars, Eżatt. Immaġna li hemm element. Jiena fil-fatt dal-aħħar kelli jawżlu gajt subajja l-ġuġitsu, which is again another form of controlled punishment. Controlled violence. Controlled violence, eżatt. U l-ġuġitsu, you win the game when the other person that you're kind of fighting gives up, because he either gives up or you're going to break a limb or kill him. Ġviri inti tġibu f'pożizzjoni fej isma' inti taf li jekk jiena ħanna nagħmel pulsiri ieħor lem jew pulsiri ieħor law, jew lajtlek il-minkep minn postu jew mitt. Ġviri this dramatization of coming close to death, naħseb aħna bħala bnedmin it makes you feel very, very alive. Jien naħseb punt importanti li għattajt, imma fil-kas tal-Wall of Death, il-moshpits, etc., naħseb hemm element qawwi ta' vicarious release, ġifieri inti il-bniedem normalment ikollu ċertu built-up aggression, u this is a legitimate way, mod leġittimu ta' kif inti tesprimi ruħek b'dak il-mod. U l-firms l-istess taħseb? L-istess il-firms. Il-firms mbagħad xi ħaġa iktar estrema, hawnhekk li rajna għarajt in-nies jieħlu ġoġoġin, forsi tweġġa' ftit, forsi taqla xi daqqa ta' minkep, eċetera, ma' il-football firms. Ġieli kont ġo Wall of Death? Jien mhux it-tip ta' mużika li normalment terġa' aħna ħafna subġenri, ġifieri again jien press li ġej iktar mid-dinja tal-80s. Aħna iktar imorru for traditional headbanging ngħidulu. Però hemm element ta' violenza fil-headbanging jew rabja. Immaġna li hemm element ta' rabja. As rabja tagħku. Le? Il-mużika nnifisha ġalek. Pereżempju, u ġalek tiċċaqla, jiġifieri fis-sens Wall of Death qatt ma kont, imma f'moshpits kont kemm il-darba u anke ġieli tħadd bihom bl-istrument kollox kif jaf bonu darba lajt daqqa sew part nieżel bil-bass. Ma l-intu nieżel tajt waħda l-bonu ukoll, ġifieri. Kien hemm. Qed jgħidli. Jiġifieri 1993 Bursa Buġa Sailing Club. Imma dal-element ta' vicarious release qiegħed hemm, jiġifieri, u importanti li s-soċjetà issa biex ikollha nimxu ftit fl-argument,
u ma jaqbawx bil-battibbek kif u il-hip-hop u l-metal. Ikolla daw l-arenas x'ngħidu hekk li huma leġittimi, fej tista' tesprimu hekk b'tali mod.